Tako je. A ide srce vatreno. Ajmo, Stipe. Daćemo Stipe mikrofon. Sad će vam Stipe lipo u kratkim crtama. Ajmo Stipe. Dobro večer, Zadran! Malo mi je glas pukao, hvala što ste došli u ovom gradu. Sve vas znam, svi smo fredovi, svi smo si dobri. Svi dilimo ovu veliku čast i radost večeras. I ovo će biti jedna fantastična večer. U mene već dosta osjećaja. Ali tu sam ja to još pojačati i da ovo što što duže ostane. Thank you for celebrating tonight. This is our together success. Jel' bi vas pridržati kuglu, molim? A provat ću, čekaj, provat ću. Ajme, oj, razbija sam razlac, razbija sam sve. Ajme ljudi, šta je ovo? Dajte jedan pljesak za mene. I ti si ovo bacija. Majko moja, 21,5 metar. Ajde ćeš. Ajme, molim Stipe. Reci mi Stipe, imaš li kakvu zanimljivu anegdotu koja je osim ove kugle? Bože ljudi, što je ovo teško. Dajte još jedan veliki aplauz. Ne, ovo sam rekao prvo. Tako je. Ajmo. Gospod, moram tako. Stipe, odmah u kratkim crtama, kako ti je bilo? Što je bilo? Ajmo. Few impressions from London. Izvoli Stipe. Kad smo već kod kugle, prva anegdota je bila kad jedan od mojih trenera zaboravio kuglu i onda je olimpijski pobjednik i dvostruki svjetski prvak u bacanju diska Kapter donio kuglu i kaže je li ovo možda vaše? Da. I onda od tipa koji inače nije bio prijazan, nikoga nije volio, se pokazao baš kao jedan velik divan, krasan čovjek i mi Hrvati nikdo dođemo služi, svima smo simpatični i uvijek se svi dobro zabavljamo i na veselimo.